Kasamla kasi kebatrai hakawai ke restoran Hasselhead kabadai kawai ke sor ha Bangladesh kasedang banmi nalayeng banai shet jengbam nado ke arab satarik mentau benai hadan bak sarkar Bangladesh ke lapelaj ya korpio nado ke por shpe baje mestep hadu san baje jenmet habaikan bak kong sahila potam kabadai kasamla kasi ke besah Bangladesh kaletu bak jengiki ha Bangladesh ke lakam jajai hadan bak kasamla pule kila sange shpor na ke jengiki namar kejingjur kejingyap breu hak dekeri. Kaliat hu bamar syuplat ya ke korpiu. Kipat ba kelami layeng balit ya jahat balit relikta. Nul kata kaliat hu ba kitrai jang kopini ke badan hadahaka. Kilapa ya ka balit chet jeng bam ha restoran hadin bela pli ya kiyau ka hat namar bun kinong trai kempat not banmi. Habakeli la kidang dan em ki kasi ki bapuli doktor kiblang sakut Hasselhead. Kaliat hu bakam don jing tip shu namar hadu menta kesokar Bangladesh kadang khang yak internet buat ka network mobile phone. Nang ta shu kaliat hu bawat laki kasi kibun ki basa ha Bangladesh. Henry ki imsuk imsan kim don keno ke jing syak pendik buat lah. Kane ke jing ki kalajur bah ha Bangladesh. Kumban shubukan mau kisamla pule na Bangladesh. Kisamla pule na Meghalaya. Kelayo bangun paino na Bangladesh namar ke jing ki becur kene keri tang namar ke jing dawa ban penduk no ya ke jing bah kam sarkar ya ki bahayeng jong kitu ki riu ya kon lalot house nam khakna spa in puai.